Do svog najvećeg uspjeha u karijeri Nikola Drobnjak došao je sa 3 ostvarene pobjede i porazom u finalu. Italijanska sportska bajka imala je uvertiru, u svoje mogućnosti i kvalitet nikada nije sumnjao, ali se plašio da li će dobiti priliku da nastupi na svjetskom prvenstvu, preciznije šta će reći rezultat PCR testa. Jako je bilo teško pripremiti se za ovo svjetsko prvenstvo i koncentrisati se, jer bukvalno do nekih zadnjih trenutaka se nije ni znalo da li ćemo uopšte ići na svjetsko prvenstvo, da li će uopšte održati. Do zadnjih dana sam trenirao. Do zadnjih dana sam se spremao, uložio sam svoje fizičke sposobnosti, uložio sam emotivne, mentalne, finansijske, da sam ja dan pred putovanje radio i PCR test, gdje sam ja znao ako bi bio pozitivan da nema prvenstva. Znači vi se spremate za nešto, a niste sigurni da ćete otići. Negativan rezultat testa značio je da će Zvornik imati predstavnika na svjetskom prvenstvu. Na startu takmičenja Drobnjak je pobjedio takmičara iz Švajcarske i opravdao ulogu favorita. Meč je bio težak samo do dolaska na meč. Već na meču, posle 2-3 njegova prva udarca, osjetio sam da sam ja mnogo jači, mnogo spremniji, mnogo bolji i taj meč je bio samo rutina. Nisam ga odradio dobro kako sam ja mislio i kako ja znam da odradim, ali to je onaj prvi meč kad se vi palite. Kao i u fudbalu, prvi meč u prvenstvu, jednostavno ta prva provera je uvijek najnezgodnija. Pobedio sam i nisam imao nekih velikih problema, ali mislim da sam mnogo i superiornije pobijedio, ali sam se sačuvao, nisam imao povreda za dalje. U četvrtfinalu bio je bolji od Poljaka Cinala, a u polufinalu od Azerbejdžanca Alkišijeva. U velikom finalu poražen je od Sjeverno-Makedonca Dimitra Georgijeva. Finale samo od sebe bilo tako, ja sam bio spreman da pobjedim psihički, nisam bio zadovoljan srebrom, ali jednostavno borac je iz Makedonije bio bolji, pobjedio. Nisam očekivao, dosanjao sam da, eto opet kažem, ponovit ću, budem vice šampion svijeta. Osvojeno svjetsko srebro kruna je dosadašnje karijere sportiste koji nikada nije imao menadžera, ali je vjerovao da će njegov rad i trud jednog dana biti nagrađeni i to se desilo. Ovo mi je stvarno dalo vetar u leđa, mislim, nisam ja toliko star da kažem da osjećam neku ali osjećam neku novu sportsku mladost. I već jedva čekam sljedeće evropsko prvenstvo državno, gdje moram osvojiti naravno da bi uopšte ostvario pravo na evropsko prvenstvo. Odlazak treće godine evropsko prvenstvo, zašto ne i evropska medalja? Ovo je rezultat veliki, prvo za njega lično, onda i za naš klub, za grad Zvornik, Republiku Srpsku, a i čitavu Bosnu i Hercegovinu. Bilo je veoma naporno, trenirali smo više puta sedmično, teško uskladiti sve naše obaveze, on radi, ja radim, ali uspjevali smo nekako da se organizujemo i da damo svoj maksimum i evo, hvala Bogu, uzeo je to srebro, laknulo nam je svima. Svestrani entuzijasta i veliki borac, diplomirani defektolog, prije nekoliko godina postao je otac. Nastup na olimpijskim igrama bio bi kruna karijere i ostvarenje velike želje. Nisam sanjao ni da ću ostvariti, da ću biti prvak države, nisam sanjao da ću biti balkanski prvak, nisam sanjao da ću biti vice šampion svijeta. Možda je sad baš vrijeme da sanjam, razumete. Sada, kickboks je ušao u MOK, Međunarodni olimpijski komitet. Sada, da li će on biti na sljedećim olimpijskim igrama ili na onim drugim, to još uvijek ne znamo već, a se ne znamo ni koja će disciplina biti. Neko kaže low kick, neko K1, neko full kontakt, moja disciplina je low kick. Još uvijek ne znamo koja će disciplina biti. Mora će biti, kažem opet, full kontakt je nekako najbliži ili možda K1, ali ok, ako bude moja disciplina ići ću, ako bude imao mogućnost da radim full kontakt, da krenemo kvalifikacije svi iz početka, radit ću full kontakt. To su, nijanse su tim disciplinama, pa zato ne, možda dosanjam svoj sam. Zahvaljujući upravo Drobnjakovim uspjesima, kickboks u Zvorniku postaje sve češći izbor djece i mladih. Zvorničani se nadaju da će Nikolina želja biti ostvarena, a da će Zvornik za 3 godine možda slaviti i olimpijsku medalju.